Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Maurin, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtrab-trabaho ak iti maysa nga opisina, kastamot lang ni Dexter Anobio. Ngem sa bali a lugar ti ayan na. Talo atawanan nga agnobyo kami. Ngem gapo tadda kami iti makuna a long distance relationship. Jack nalapdan, tinagayat iti sabali. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maureen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta ka mitan, Maureen? Talo abulan ng tinapalabas. Sipod na o diyan nagkita ta. Okay, aklaan. Si Kangay, kumusta ti pa nagtrabaho? Nasayat, met. Apay nga umakar ka dito eh. Ado mo ti mabalin mo pagtrabahoan dito eh. Nangat nga to ti sweldok ijayan mi ita. Ngam. Apay, awan ka diti pa nagtalek mo kanyak? Talo atawantan, Maureen. Saan aday ti kayat ko asawan, Dexter? Nabibit ang makaurnungak iti kwarta nga usaranta. No ijay ti pagtrabahwak. Kat, anya ti planom? Maturog ka diti boarding house ko ita arabi eh? Saanan? Nakababain mat kini Vina. Anya ko mga iti nakababain dita? Saanan? Agsubliak mat lang iti bagyo inton rabi eh. Tadda jutik no bigat. Anya? Agan-anos ka pailaang. Tinapatag. At dapay lang oras tang agkita. No kayat mo, umakar ka langan di bagyo. Saan na bale? Amumat ni nanang ti may papan kadata. Iso ang mabalin mo ti makipagnadi di balay. Ay saan ah? Anyan tulangan ti ko na ang dagiti tattao kanyak. Aglalo kat saan tapay anang kalaysa. No kasta nga rod, agan-anos tapay laang. Una, kastan ti aramidan ta. Pingita ka lang, Maureen. Nakisinara ka ngamin ka ni Dexter, friend. Amumot, agsublimanin iji bagyo ita arabi eh. No apay mo't ngamin adi na kayat ti umakar dito eh. Kat ado mo't ti mabalin na pagtrabahoan dito eh. Kasta ti kunak, ngam nangat gato ka no ngamin ti sweldo na iji ayanda. Kunana nga rod, ano kayat ko? Mabalin ko ti umakar iji ayanda. Kat, anya ngay tinsungbat mo? Saan na kayo manugot? Tama nga no ado ti ibagadag iti kakalugaranda. Sapay saan kami ang nagkalaysa? Saan ka kadi amarigatan iti kasta ang sitwasyon nyo? Siyempre, narigat. Ngam anong saklat ta ah? Kan may sa. Adan plano mi para iti kalaysa mi. Nasaya at matngarod no kasta, friend. 25 yung matan ado. Kan adamot na natalgad at trabaho yun. When, friend? Ayun gayam. Salsaludsudan ni James no sumrak kainton bigat. Apay kumasaludsudan na. Kat sa balimat a department ipagtrabahuan na. Diyak man amo. Ngam, adaman madlaw ko kankwana. Nga niya. Kaslada pa naggusto na ka. Anya? Ay, saan na mapasamak dayta, friend? Ang friend, kasano nga'y nupod nung agayat kan ka? Kasanon ni Dexter? Naimbag nga aldaw mo, Maureen. Ha? Oh, apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Anya nga mi aramidam dito yung department mi. Umay kabisitahan. Ita niya kumaaga po. Dakas ka di? Ay na, James. Adaan akong iti boyfriend. Katanya ko matidakas na. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Saan ka di? Api, akas tamat tanti bagbagam. Ayaw gayam. Mabalinta ka diti mangan ijerwar? Kalpasan ti trabaho yo?
Pasensya kan ha? Ngam ado pa'y tinaskan nga aramidak. Inton Sabado, mabalin ka di? Awan mat siguro tiras at trabaho may tiday tangal daw. Ko Wen, kunam ngaminan Saan mo't adakas, makipagayamakan ka? makitan to. Jak maipasigurado kan ka. Okay. Teksan kan tulaangan. Sana bale. Taadamot tinumber mo kanyak. Anya? Asino tinangalam iti number ko? Saanan anasken, amaamuam no asino. Vina, adaman sa lutsodakan ka? Unay kamot, kita ang maging inawak. Anya nga min ayat sa lutsudam. Si kakaditi nangalaan ni James iti number ko? Apay ko mga itod ko nga itinumber mo kan kwa na. No kasta, saan asika? Saan? Apay ko mga itod ko nga Kat bilin ni Dexter kanyak. Ajak itulok nga daw masidagkan ka sa bali. No kasta? Asino nga'y nga rot tinangalaan na iti number ko? Anya nga itamok. Oy, kita amla nga. Ang mga nuing-inot nga agayat kamot kan kwa na. Ay na friend, day tatisan arumbang amapasamak. Laglagi pam, ada ni Dexter anubyom. Si Kamot? Awan pala napasama? Kasta ti bagbagamon? Unaan kan, friend. Iti kasta, saan ka mailawan? Saan ang mapasamak dayta? Ngamin, ay ayatak ni Dexter. Maipasiguradom dayta. Wan Nasayaat nga rin nukas na. Sige, tani, ilapas ko ti in-inawa. God bless the day when He gave me you. Nagmayat day ta music mo Maureen. Kabayatan ti panagtrabaho. Anya ti aramitam dito department ni. Sikat ti rumbang asaludsudak iti kasta. Apay asan ka pa'y anagawid? Kat alas 6 matan. Naskan nga min alipasak dati report ko. Takasapulan ni Sir Inton Bigat. Kasta ka di? Oh. At to'y gayam ti sabong. Para kang ka. Sorry, ngamjak maawat day ta sabong, James. Agbiro kalangan iti sa bali apang tidam. Apay ko mga agbiro kak iti sa bali. Sikat ti kayat ko, Maureen. Saan nga rod ang mabalin? Amumot nga dan boyfriend ko. Ngam saan kayo mat nga kit-kita? Kasanulangan. No addan sa bali a girlfriend na. Saan ang maaramid ni Dexter ti kasta? Alakit din. Alam mo da ito'y sabong. Tapno pumanaw akon. Jak nga rod kayat. Sa anak a pumanaw, aging saan mo nga awatan da ito'y sabong. Sige man langan. Agyamanak, Maureen. Oy, Maureen. Asino tinangtad iti sabong ang nakaparabaw di talamisaan? Ha? Ni James ka di? Saan ko mga alaan? Ipilit na mat ngamin. Kun ka. Amo ka din ni Dexter ti may papan iti daytoy? Saan pa'y? Saan mo kuman nga idanon kan kwa na? Amang ano day tati saan mi apag kinaawatan? Ay na, friend. Itapay laang liklika mo ni James. No di mo kaya't amapukaw ni Dexter kan ka. Kasta mo ti aramidag. Ngaman niya. Friend, amok asaan arumbang. Ngam panagkunak. Agayatak matan ka ni James. Ay na, friend. Itapay laang agpanunot kan anaimbag. Narigat ti mailawan. Vina. Saan arumbang apaggidda nam da Dexter kan James? Kan may saan ka di na ibagam kanyak? Nga dan plano yu kini Dexter ng agkalaysa. Ngam, agayatak ka ni James, Vina. No kasarsarita nak ni James, makariknak itiragsak. Banag adyak mariknak ka ni Dexter. Anya! Agyamanak, tanaka umay ka, Maureen. Nagorder akon iti kananta. Okay lang. Manganta nga rodan. James. Apay ka di.
Apay akastoy ka kanyak. Maureen, saan ka di pa'y analawagkan ka? Tian niya. Kayat ko ti agaram kan ka. Amok, kan mariknak, nga adamot ti panagayat mo kanyak. Di mo lang kayat nga ibaga. Podnutin ako nam, James. Agayatak matankan ka. Ngam saan arumbang amaadaan ta iti relasyon. Iso akayat ka aliklikan. Mabalin mo't nga ilimod tapay. Ngam, kasano numaaman ni Dexter? Saan ka kumangagbutang? Gusto tan ako nam. Ngam jak kayat asaktan ni Dexter. Katsyak nga'y, Maureen. Masaksaktanak mo't laang. Tunggal ibalikas mo tinagan ni Dexter. No kasta, pasensya kan, James. Manipod ita. Saan kon nga ibalikas tinagan ni Dexter? Tunggal agsarita ta. Agyaman no kasta, Maureen. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mo, James. Dakkel mo't gayam ti balayo, James. Katwan. Manong James! Oh, adda ka mo't gayaman. Cindy. Iso ka di tinobya, Manong? Wan. Isu ni Maureen. Maragsakan at tanam mo ka matlaang Manang Maureen. Napimpintas ka gayam iti personal. Si Kamat. Ala, ingkakit di nagpulos. Okay, Manong. Anya nga iti planom ita. Dito'y kakadina maturog. Ha? Tapno damat oras tangagbanding Amang ano saan akayat dagiti naganak mo? Awan dagiti naganak ko dito'y. Intun sumaruno abulan ti awid da. Ngam amang ano sa pulan nak ni Vina. Dito'y kakit din maturog. Masapa ka langan intun bigat nga agawid. Oh, aping ita ka laang asumangpat? Agsapan? Asino ti kinasinarak mo, Kwa. Oh, apay adi ka makasumbat. Ni James ka di? Saan? Saan ni James? Ay namaw rin saan kan ngaglibak. No kastater aramidam, nasken amakiwin naswas kapay kini Dexter, sakbay amakirelasyon ka iti sabali. Diyak kaya ti makiwin naswas ka ni Dexter. Kat apay nga ro da kastater aramidam. Amom no kasano ti panagayat ni Dexter kan ka. Apay amaaramid mo ti kastakan ko, ana. Diyak amo. Diyak kanunungan ti kastangar aramidam, friend. Vina, pangasim. Saan mo ko mga idandanon ka ni Dexter? Maasyanak kini Dexter, friend. Panagkunak, kat panawanan tapno maamuan na ti kastangar aramidam. Anya? Nalakalaang mati aramidam kat, Maureen. Agpili ka kadakwada. Ngam no saan mo adenggan dagiti bagbagakan ka, ay kat makamukan. Hello? Happy anniversary! Dexter. Oh, abay kasta tito na ti boses mo. Saan ka kadya maragsakan ngay mawaga? Ay, ko madila tirik na kita. No kasta nga rod, agpa-check up ka. Wanang tumarkay ti agas. Pasensya ka na. No 5 bulan na sana ka nakapasyar dita. Bisyak pa nga minita. Okay lang ang kanyak. Agyaman na karot tamawatan. Kat, kumusta mo ti trabaho mo dita? Nasaya at mat. Ala, salwadam ti bagi ma. Numabalin kat saan ka ngagpuyat. Ken mangan ka iti husto nga oras. Tapno saan ka ngagsakit. Wan. Ala nga rawat, umawag ak tumanen. Agananat ka dita. I love you. Okay. Ni Dexter ka di ti mawag. Wan. Kat, impod numan ti may papan kada kayo kini James. Saan pa'y, Vina? Maureen, Kunak na nakarbuat ka, Vina.
Oh, friend. Ay na, friend. Binalakadan kan idi pay laeng. Kat, asino tinakasikogkan ka? Ni James ka di? Wen, Amo ka di ni James ti may papan iti daytoy? saan pa'y? No kasta nga rod, kasaritam ni James. Kan masapul nga ipalawag mo ti amin kini Dexter. Naskan ama-aman na ti pudnong. Dexter, masikugak. Anya? Maureen, di na kumamatrabaho na kasta. Sana ka mang rabrabak. Saan ka di nagsaritahan tan? Ti may papan iti kalay sata. Wen, Dexter, amo ka nakabasulakan ka. Kadsapay ko mata mapakawanak. Diya ka mo niya ti bagak. Anya ti nagbasulak. Tay naramid mo ti kastoy. Awan nagbasulam, Dexter. Asino ti nakasikugkan ka? Saan anas kan ama-ama no asino? Ania. Namuak asaan kayo ang nagkatuluyan iti nakasikugkan ka. Maureen, Dexter, talo na tawan tinapalabas. Sipod na o di pa nagkita ta. Ngam kinapod no na. Si kalat ta tilinahon ti pusok. dayta ka diti kapunang. Ngay may ka diti balay mi. Wen, tao may kukumay baga. Ano anda pa ilakay mo dingak di tapusom. Ituloy ta ko matinaputed nga ayan-ayat ta. Nga uri adan anak ko. Sana parikot kanyak na ita. No ikanak itigundaway ang mga yatmanan kan ka. Pag tinulungan ta padakalan, ti anak mo. Ket ibilang ko, kaspudno nga anak ko. Nagkalaysa kami nga rod kini Dexter, ket maragsakan na, tay naklun na kaspudno nga anak, ti anak mi kini James. Ket naragsak kami. Agkit kita kami latta kini James, ngam para lang iti anak mi. Alakastan, ket agyaman ak iting ka panang drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Maureen. Pagayam Maureen, agyaman ak iti daytoy pakasaritaan. Ala, sapay la ko mga rod, tasaan kayon nga agaramid iti madi, apakadadaelan ti estado yo kini Dexter. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti panagtunos yo, tapno agtultuloy met ti kinaragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maureen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.